jedan od najboljih primjera tog iznenadnog i neobičnog djelovanja blagodati na svijest uspavanog grešnika jeste, i sam sveti Teofan Zatvornik navodi primjer svetog apostola Pavla. Znamo da se na putu za Damask u svoj onoj njegovoj jarosti i opasnoj revnosti za otačka predanja, još uvijek ne bivajući svjesan da goni samog Gospoda, Gospod javio sam u onoj jakoj svjetlosti koja ga oslijepi i kroz ono pitanje: Savle, Savle, zašto me goniš? I u tom trenutku sveti apostol Pavle biva poražen, otvaraju mu se oči, dejstvom blagodati sagledava da sve ono što je radio onaj poredak za koji je revnovao biva izobličen i otvara mu se moćno i brzo svijest da je istina u onom poretku koji on goni u crkvi apostolskoj. To je jedan od primjera snažnog djelovanja blagodati kroz javljanje samoga Gospoda. Pritom treba naglasiti da to nije bilo i jedino javljanje, da se Gospod javljao i drugim svetiteljima na isti ili sličan način. Konstantinu Velikom također se javio veliki i sjajni krst i glas Gospodnji koji mu je rekao: ovim pobjeđujem. To je još jedan primjer tog vanrednog djelovanja blagodati i vi znate, braći i sestre, da je car Konstantin od tog trenutka promijenio ne samo svoj život i da se uključio u poredak, u novi poredak, blagodatni poredak, koji je izazvao velike promjene u čitavom tadašnjem carstvu i crkvi Hristovoj, dao veliku mogućnost za snažnije i šire djelovanje na svim prostorima tadašnjeg velikog carstva, Rimskog carstva. Sjetimo se apostola Pavla. Pazite, to je čudesno kad čovjek čita. Otišao Savle da goni, onako ide mu pjena od bijesa. Jedna opasna revnost, znate, apostol Pavla u gonjenju crkve. Posle tog viđanja na putu za Damask, slijepila od velike svjetlosti božanske, koju nije bio spreman da primi, on tada još nije ni kršten bio. I glas Gospodnji koji ga pita: Savle, Savle, zašto me goniš? A ko si ti? Pita Savle. Pazite, to je, onako da kažemo, konjanik Savle, znači Damask, pun jarosti, znate, ne može da se čeka da uđe, da ih sve pohvata. Ko piliće da ih pohvata? Koga? Hrišćani. Vodi ekipu, on je angažovan, on je pokrenuo to. Dajte mi samo blagoslov i sve ću ja da završim. Pogađa ga, njega konjanika naoružanog, tom renošu, pogađa ga strijela blagodati. U čelu, u oko, u srce i glas. Zašto? Savle, Savle, zašto me goniš? Ko si ti, Gospode? Ja sam onaj koji ga goniš. I pazite, u tom trenutku dolazi do promjene. Nekoliko dana bio je slijep. Nije jeo, nije pio, ćutao je. To je sad tajna Pavlove duše, znate, to je čudesna duša. Jovan Zlotus je možda, ne možda, nego sigurno najdublje zaronio u ličnost apostola Pavla, a i sam je priznao uključenje u tom istraživanju. Ta 3 dana, braćo i sestre, to su 3 dana, možemo ih upoređivati sa jednim novim oblikom vaskrsenja. I 3. dan ustade, naravno, Gospod je Gospod, ali Pavle, apostol Gospodnji poseban. 3 dana i posle ta 3 dana, kad je primio krštenje od Ananije, apostola, otvara
otvara se i strahovita sila blagodatna se projavila iz njega. On se više, braći i sestre, do dana današnjeg ne zaustavlja. Kakav obrat? Pazite, on više nije bio samo hrišćanin, znate, utekao je, što je radio? Radio je, primio je krštenje i sad radi kao zanatljiv i pravi šator. Primio je vjeru i umirio se. Ne. Blagodat, takva intervencija da ga je naoružala, upalila ga ognjem blagodati i vratila još sa silnijom revnošću istim onim putem kojim je krenuo za Damask. I više se nije zaustavio do dana današnjeg, obratili ste pažnju, na svakoj svetoj liturgiji revnuje. I čitamo njegove poslanice, njegove obraćanje. To je jedno od najčudesnijih djelovanja blagodati Božje. To treba da znamo da je put za Damask, znate. Jer, vidite, ova analiza djelovanja blagodati pomaže nam da razumijemo mnoge ključne stvari iz istorije naše crkve. Kako je mogo da dođe do takvog obraćenja, ne samo apostola Pavla, nego i mnogih drugih kasnije. Dakle, djelovanje blagodati Božje, energije Božje, koja je, ovo vidite sami, direktno usmjerava na ispravan put. I to je ono, istaknemo to još jednom, što djelovanje blagodati Božje odvaja od svih drugih djelovanja, koja su posle dodira ostala nejasna. Znate, čovjek se nekako promijenio ili hoće se promijeniti, ali ne zna kući. Znate. Apostol Pavle je odlično znao kuda će. Sveta Marija Egipćanka odlično znala kuda će. Pazite, jedna bludnica koja je otišla u Jerusalim, ne da se pokloni svetinjama, nego da bludniči. Pazite, da bludniči. Ušla je ono u lađu, ne zato što je se išlo u svetu zemlju, u sveti grad, nego vidjela tamo mnogo momaka i kaže, to je to. I uskočila unutra da zadovolji svoju pohotu, bludnu pohotu. I tako i došla u Jerusalim. I po Jerusalimu bludničila. I padalo na pamet da mijenja svoj način života. I poslije tog događaja, sad da ne govorimo o detaljima, to žitje treba svi da smo pročitali, da znamo, a i crkva ga je postavila tamo u sred velikog posta, čitava nedelja je posvećena Mariji Egipćanki i čita se to žitje na onom bedeniju. Dakle, posle toga ona se nije promijenila u malome, nego je napustila sve i otišla u Zajordansku pustinju, gdje je živjela 5 decenija u strahovitom podvigu. Potpuno usmjerena na nebesa i na istinitog Boga. Pričestila se, poslije toga izlazi iz hrama, znate, kad je konačno ušla, se pokajala poslije onog javljanja Majke Božje, ikone i onog glasa, odlazi cijeliva drvočasnog krsta. Pazite kako kretanje precizno. U hram pričešćuje se i odlazi u Zajordansku pustinju. Nikakvog više rukovođenja nije bilo, sem onog blagodatnog i direktnog. I tek na kraju njenog života onaj čuveni susret sa prepodobnim Zosimom, koji je i otkri kome se i koji priča se i koji nam njeno čudesno i sveto žitije prenosi i predade kao veliki dar. I to je također veliko svjedočenje djelovanja blagodati Božje, moćna intervencija, koja, eto, opet i opet ponavljamo, direktno čovjeka vodi putem istine, putem Božjim, putem svete vjere. Naglasimo to, jer je vrlo važno današnje vrijeme svete pravoslavne vjere. Jer blagodat, braćo i sestre, ona ne baulja, znate, ona ne istražuje, znate, ona se ne bavi nikakvim bogoslovima. Znate, blagodat Božja, ona kad interveniše, ona vodi, usmjerava čovjeka. Znate. Njoj nije potrebno da se nadograđuje, znate, da se uči. Ili, kako reče jedan hrišćanin, da Hristos sebe upoznavao vremenom, da je sazrijevao, da se onako trijeznio od ovaploćenja. Potpuno sudo, to je bezumno umovanje. To je ludilo.